Dobrodošli u podcast Balkan Express, koji je namijenjen promociji međukulturnog dijaloga u prostoru bivše Jugoslavije. Producent podcasta je Zavod Burja uz podršku Javnog fonda Republike Slovenije za kulturne aktivnosti. Vladimire, kako je bilo odrastati u Sloveniji, odnosno u Ljubljani, ili tako? Da. Kao nekom kome roditelji nisu bili Slovenci. Šta bi možda, bile neke stvari koje si primijetio u nekoj ranijoj mladosti, razlike između? Bilo ih je mnogo. Bilo mnogo tih razlika, mada tad kao dijete možda nisam to ni shvaćao. Više sam to možda kraj osnovne škole shvatio neke stvari. I šta si tad shvatio na kraju osnovne? Pa recimo shvatio sam kako sam ja kao neko dijete jedva ne čekao da dođe neko iz Bosne. Znaš, jer neki su Slovenci, ajmo reći Slovenci, ali kao ostala djeca, pogotovo su čekali da im dođe neka baba, dic nekog sela, tetka, gor dole. Jer su uvijek nešto dobili. Mi smo bili ti koji smo morali nešto davati. Nije da je to mene umetalo, već sam to kasnije shvatio. Jer on se baš radovali, sad baba stiže, evo, doće, ne znam, nova lopta, doće, novo biciklo. Bila najveća muka kako će moj otac 100 maraka tadašnji dostavi familiji, jer je bio rat, nemaština i to. A mi smo bili kao ti, stari moji roditelji su se osjećali dužni da moraju davati. Da, zato što su živjeli u Sloveniji. Pa kao imaju posao, vama je dobro je to. Niko se nije pitao za te ljude da on stvari rade od jutra do sutra, pa da i mi trebamo. Ali imali smo, ne da kukam sad. Ali se vidjela, ali bio je fazon to da se vidi razlika između... Ma vidjelo se, recimo, svi su odlazili na more, dok sam ja, recimo, 2 mjeseca ljeti preživio između zgrada za Bežigradom. A kako je bilo preživjeti mjesec između zgrada u Bežigradu? Pa bilo super, zato što si upoznao mnogo neke djece koja... Imao si društvo. Društvo koje smo bili na istoj toj razini, pa je to bilo... taj naš neki concrete jungle u kojem smo mi mogli tamo da vladamo, baš ta 2 mjeseca, dok se nisu ostali vratili, ali ta 2 mjeseca su bila naša, tu smo mi carovali. Jeste imali neki dio da se nađete, da se ne morate, jer tad nije bilo telefona, vjerojatno kao ništa nije bilo kad sam ja bila mala, ne. Ali da je postojao neki spot gdje kad izlaziš vani, znaš da možeš... Škole. Ispred škole. Ispred škole je bilo škole na klupcama. Pa mislim da je svakom djetetu to nekako... Nije se niko zvao. Ko je došao, ali manje više svi smo bili tamo. Ko je došao, manje više svi smo bili tamo. Da, mislim, to se tako čuje, ali ko nije bio, on znači da je s roditeljima ošao neđe u posjetu kod nekog. Neka takva budala, ali uglavnom svi smo bili tamo. Tvoji roditelji su znali govoriti slovenački veoma brzo? Ili? Ma jok. Moji roditelji danas slabo pričaju slovenski. Jesi primijetio možda neku jezičku barijeru u nekom trenutku odrastanja ili pa nije, znaš kako ću ti reći, primijetio sam to da recimo moj roditelj, meni je bilo nekad i stid, moram i to priznati da neću nikad zaboraviti, evo jednu anegdotu, to se svi voli nasmijeti, meni je danas smiješno, ja sam tad mislio da ću zemlju propasti. Išli mi na Čopovu u Ljubljani da kupe moment patike za trening, znaš. I sad moj stari došao, on je klasičan Bosanac iz Banja Luke, došao i on sad gleda Nike patike za $10,000 tad. I što bilo koliko od prilike? Nemam pojem, tek to sad mogu preračunati. Ja ne želim to više računati koliko tu razliku praviti. Ali onda je uzeo neke Jordanke koje su bile tad, ne znam, $30,000, 3 put skuplje, a prosječna plata u Sloveniji je bila nekako $100,000. To se smatralo već kao. Znači, trećina plaće su bile te patike. Dođe moj stari, kaže, momak, dođi vam, što je prodavao, kao, šta je razlika? Evo vidim, ovo, koža, ovdje, guma, sve to, samo dizajn je malo drugi. Kaže on, gospoda, veste, to nosi Michael Jordan. Kaže moj stari, pa šta? Pa će on nosi, to sad svi nose. I on ovako ćuti i kaže, znači, kad bi Michael, baš je ovako, nije ništa slovenski pričao, kaže, kad bi Michael Jordan obukao gumene opanke i prošetao ovdje Čopovom ulicom, vi bi svi trčali kupili gumene opanke. Ja sam mislio, zemljo otvori se, neću, ne trebam patike, ništa, ajmo kući, gotovo je.
Više me... A kada su došli tvoji roditelji? Šta znam, moj otac je došao neđe krajem 70-ih, tu je moja mater malo kasnije, pa je on radio po Njemačkoj, Iraku, pa mislim da poslije neđe A čekaj, šta je radio ako radio i po Iraku? građevinu, nije, moji roditelji nisu školovani, ništa. U vremenu neuvrštani. Da. On je preko slovenske firme u stvari, mislim slovenske, tad jugoslovenske, ali je ošao raditi u Irak, Njemačku. Matera je bila, u stvari, ona radila u fabrici i zadnjih 10-15 godina, možda čak i više, je radila kao čistačica. Oni su zajedno se preselili ili su se upoznali? Aha, zajedno su. Oni su zajedno radili neđe u Poreču, koliko ja znam, i tamo su se upoznali. Onda ne znam koja odluka je bila Ljubljana. Možda zato što je moj stric već radio ovdje, pa je to bilo nekako... A, imali ste nekog koga... Da, on je već prvi došao vamo. Pa je tu... A znaš kako ono doba posla je bilo u Sloveniji, pogotovo nas u Ljubljani, mislim, iz jedne fabrike otići u drugu, to nije bilo stvar razgovora, to je samo uzmeš radnu knjižicu, ideš i tamo radiš. A kakav si bio učenik osnovno? Užasan. Užasan. Znači, sportska prognoza, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, mislim... A već u osnovnoj? A u kojoj si išao srednju? Šec 5, to je stvari srednja elektrotehnička. A tamo si isto bio? Ne, tamo već bilo bolje. Tamo si zabljesio. Da. Tamo su već trojke, četvorke već. Mislim, nisam ja mene škola što nije zanimala. Vjerujem. U osnovnoj školi ja sam... A kad se prvi put osjetio da znaš o neku svoju ekipu? Da li je to bila tad Metelkova? A ne, prije. Ili je bilo već prije? Znaš kako ovo, kad što se prvo pitala kako je bilo odrastati, to... U moje doba, baš ta neka 90-ta, ja sam, znači 88. sam se rodio, krajem 90-ih sam već bio već su me zanimale neke stvari, ne samo sport, već i muzika i kultura i tako, sve te stvari. I znam da recimo bilo je kao šta pripada Slovencima, šta pripada nama. Ja sam već tad više pripadao, mene su više zanimale te neke slovenske stvari. Mene stvarno nije zanimao Mile Kitić i Plava ciganka i te pjesme koji su tadašnji, što je tad predstavljalo kao nas. Uvijek mi je to išlo malo i na živce, da kao mi to predstavljamo. Da. Ja sam bio, moj najbolji prijatelj isto su roditelji iz Bosne. Ja smo već, ne znam, u 6. razredu vozili skateboard, što je tad predstavljalo kao... Neki progresivni trenutak. Da, kao to je za Slovence, to nije za vas. Mislim, to nekome danas smiješno, ali stvarno je bilo kao... Da je postala neka pregrada. Da, kao to nije naš. Mi smo ovi koji smo tamo, vi ste ja sam iz Bestrija, ovi iz Fužina, mi smo iz nekih blokova. Vi trebate plavu ciganku. Taj, mislim, idiotizam, užasan. Tako da već sam tad, ne znam, 5. 6. razred, mene je zanimao hip-hop, skateboarding, kasnije onda punk, metal i sve te neke stvari koje me i dan danas, mada sam i neke poslije dalje rasteš pa te otkriješ neke druge stvari. Dakle, neku ekipu si već dobio, postala neka tvoja ekipa već u osnovnoj školi. Hoćemo spustiti unutra. Ajde, dođite. Ajde. Imam ja jedno pitanje. Jako mi je zanimljiv taj dio što ti kažeš, da si se razlikovao po tome od toga. Znaš kako, jer mi mislimo da ovdje djeca koja su odrasla, mi smo malo drugčiji narativ, mi smo ovi koji smo došli, mi smo došli, ali jako mi je zanimljivo da jer znaš, mi smo mislili da ste svi vi kao iz filma Čefuri House, da je to ta Mile Kitić plava ciganka scena. Iako mi je neobično bilo kada sam uspjela da upoznam neke ljude koji su alternativci, a koji ne dolaziš od takvih roditelja, jel? Mislim, ne znam kako se to lijepo pristojno kaže, koji se razlikuješ od svojih roditelja i da si uspio da se... Ma nije od roditelja, nego da se razlikuješ od toga što očekuje društvo koje si ti došao od tebe zato što si ti došao iz nekog određenog društva. Da, sa svih strana je bilo to neko očekivanje. Sad, u smislu da ti sad predstavljaš nekoga. Ja sam baš kao već tada htio sasvim obrnuto. Mene stvarno, ja moram priznam, ja kad sam donio punk kući, to
roditelji su ufatili za glavu, razumiješ? Kod nas se vikendom neki Pinks grind se vrtio non stop, zato što su moji roditelji jednostavno to slušali. Mada oni nemaju neki ukus za muziku, niti to njih zanima. Ali vjerojatno na tim načinom naši ljudi probaju ostati bliže nekim njihovim izvorima, koji možda u nekom trenutku nije neki njihov ni čak izbor glazbeni, ali se osjećaju bliže. Pa nije, recimo, kao što sam rekao, nije sad stvar što moji roditelji nisu školovani, već i oni dolaze iz nekih sela gdje je igranka bila jedina stvar zabava, kulture, ajmo reći, najbliže tome. A sad, prije kad si pitala kako tvoji roditelji znaju slovenski, mislim, moji roditelji katastrofalno pričaju slovenski, jer to je, recimo, isto stvar koji su mene neki pitali, kao, kako je moguće, tvoji starši su kleži 30 let, pa še kar ne znaju slovenski. A kako bezobrazno pitanje tu? Ali ne, to mene djevojka pitala. Koliko smo bili zajedno kad se to pitala? Ma nismo više poslije dugo bili zajedno, ali ne, stvarno, tadašnja djevojka me je to pitala, kao, da njoj to ide na živce, kao, kako je to moguće? Još gore je bilo kao, kako tvoj oči ima većo plaćo, a nima končane osnovne šole, kao moja mami, kao ima faks. Kažem ja, pa moj stari radi 14 sati na radilištu, na kiši, na suncu, na snijegu i to. Sad je što je građevina taj cvjetala, ono doba. Ali po pitanju zašto moj otac nije naučio slovenski? Zato što on 44 godine radio na radilištu sa svojim ljudima. Gdje se govorio jezik. I on imao, pazi, moj otac nikad nije otišao u pozorište, nije otišao u kino, ništa od toga. Nije on imao neki kontakt sa najveći kontakt imao kad je ošao da fuša sa ljudima. Znaš, sa radnicima ošli su da fušaju. Pazi, moj otac zna najpoznatijog kirurga u kliničkom centru zato što mu je napravio kuć, položio pločice, napravio kuhinju, ne znam sve, kupatlo. I moj stari danas, mislim, to je sad bilo, možda je imao slabih 10 godina unazad, imao neku stvar na licu i ošao on u klinički centar i kaže, hoću da me doktor Ahčanov perše, zovte njega. I čovjek dolazi i kaže, o, gospod Janko, ti ćeš da me operšeš, nikom drugom ja ne da. A ono čovjek radi, znaš kakve operacije, ono moj rutinsko, ono studentima dao. Kaže, ne, samo ti, gotovo. To uradio. Jest. Ali to ste neki ekstremi. Pazi, jedan moj otac zna nekog doktora i znaju se dobro i taj čovjek kad ga vidi na ulici maše mu i sve. Poštuje ga. Da. To je jedini kontakt možda što imao sa Slovencima. Ja sa komšijom nekim i to, ali inače, gdje će on to naučiti? A ko je pokazao tebi punk? Ko ti je otkrio taj dio? A ne, osnovna škola, šta znam. Ja sam mislila da li je to bio tata ili bio neko drugi. Osnovna škola. Nije bio tata. Ne, kakav tata? Pa kakav tata? Moj tata misli da je rock'n'roll počeo sa bijelim dugmetom i tu završio. Razumiješ? Brega je to. Come on, mislim, ne. Dakle, u stvari osnovna škola, tu si nekako stvorio, tu se stvorila neka ekipa. Tu se počneš zanimat za neke stvari. Mislim, otkriješ ovo, još nije bilo interneta, gledaš neke ljude kako su obučeni, pa onda i pitaš okolo. Dobro, ja sam imao malo 6 godina stariju sestru, pa ona već znala neke stvari, pa ona me nešto pokazala. A družio sam se sa starijima. Družio sam se sa starijima i to treba priznati. Već sam u 3. razredu. I koja đavolja puta su te nanijela na punk? Kako đavolja? Punk mi, mislim... To je bilo sarkastično. Pa ne, mislim, kad sam čuo punk, odmah sam znao da je to. Kako si znao? A? Kako si znao? Pa ne znam, tu osjetiš neku stvar u sebi. Ne znam, kad sam prvi put čuo Pistols ili te neke stvari, ja sam odmah rekao, to je to, tačka. Pozvalo je nešto iz tebe. Da. Sjećam se kad sam dobio prvi put, kad se MP3 pojavio, ja sam dobio CD sa 200 punk pjesama, mislio sam, to će biti men do kraja života. Da mi je neko rekao, sa 30 godina slušat ćeš i jazz, ja ću majeci lud, kakav jazz. A kako si došao na autonomno kulturno mjesto Metelkovo? Jedno od sad već antoloških trenutaka i kultnih trenutaka Ljubljane. Kad došao sam autobusom, 6. A nije bila 27-ca? Ne, možda 20. Ne, 6 do Bavarskog, pa onda pješke. Pješke. Da. Kako sam došao.
Pa došao sam zato što sam znao čuo sam da se tam dešavaju te stvari, već u osnovnoj školi, ali je ta Metelkova bila na slabom glasu, hoćeš, nećeš. Da su tamo neki drogeraši. Da, slabo društvo, jer je tad Metelkova postala tek 10 godina, to sam ti već pričao, I znak sam otišao, kad sam to govorio roditeljima, oni nisu bili baš najsretniji da sam ja tamo bio i otišao. Ali opet, znači, septembra 2003. sam prvi put došao na Metelkovu i do dan danas stvari samo i tamo odlazim. Možda u zadnju godinu dana da odlazim neđe na neki party žur, a da je van Metelkove. Ono sve ostalo je bilo više stvar slučajnosti. O stvari to što radiš kao u svom profesionalnom životu je povezano sa tim što si naučio na Metelkovom. Da, to je jedno od najpozitivnijih stvari, jer mislim, na Metelkovoj sam naučio piti alkohol i sve ostale budalaštine, ali Metelkova mi je dala tu mogućnost da sam, pored neke teorije što sam ju slušao u praksi kao elektrotehnika, jer sam poslije studirao telekomunikacije, pa i taj posao moj danas povezan dio s time, jer smo imali neke časove predmete vezano na ovo. Ali prvu praksu i ono što sam stvarno mogao to povezati, to se desilo na Metelkovoj. Da li te neko učio ili? Ja. Stvari, tako je bilo. Ja sam često dolazio u menzu pri Koritu, tam su bili dobri koncerti, kao i ostalim klubovima. Pa sam počeo organizovati koncerte sa svojim društvom, svojom ekipom i onda je ideju dobio jedan tonac samo, koji još dan danas tamo radi. On mi je rekao kao mogu ti, da nisi iz Prečanka, mogu ti malo nešto da napraviš, da se malo, jer je, mislim, glupo što piješ pivo tu i kao... Mogu ti... Mogu bi šta da uradiš. Da ufatiš koji kabal, pa mi pripomogneš tako. I onda sam ja to nisam prvo uzimao kao ozbiljno, ali poslije sam ga i sam pitao. Mislim, nekako smo došli do toga i tako da baš sam nedugo nazad razmišljao. Prvi put da sam otišao da radim, da mu pomažem, mislim da je bilo 1.1.2011. Odmah poslije Nove godine. Prvi dan, mislim, da. 1.1. I on mene zvao, kaže, ajde dođi kao da vidiš malo. I za jednu godinu, dvije, već sam bio tonac na Metelkovoj, ali taj noćni život, to sam brzo shvatio da... Imaš ili nemaš stamine? Čega? Stamine. Šta je to sad? Pa da možeš. Noćni život. Pa mogu, ali šta će iz mene nastati poslije? Šta mislim kakav bi bio? Već sam tad primijetio da to nije... Jer je to dosta vezano i na alkohol i hoćeš, nećeš, društvo je tako. Za neki način života koji možda uzme. Tako da sam probao sam naći posao u toj struci i mogu reći da mi je uspjelo neku ruku. A u kojem trenutku toga se stvorio band? A band se prije stvorio. Već prije? Prije što si pomogao sam. Htio smo imati band već u osnovnoj školi, ali da sam ja mom ocu rekao kupi mi gitaru, mislim, on bi rekao prvo poprav ocjene. To je... Kakav band, ne znaš, trebaš ići u muzičku školu. Ja i dan danas ne znam kako sam njega u prvoj godini srednje nagovorio da mi kupi gitaru. Mislim, to je... Znači, kupio na kraju gitaru ako nisi popravio ocjenama? Jesam, u prvoj godini srednje imao sam dobre ocjene. Treba i to priznati. Tako da je on to meni kupio i on je mislio to će trajati neko vrijeme. Je to bilo odmah klasična ili je bila bas? Bas gitara električna. Da, još nije on znao da to postoji. Ja sam ti njemu pričao, on je otišao prvo sam da pita, malo se ispitao čovjek sve ovo. I treba priznati svaka čast. Pošli smo, kupili smo. Da mu je neko rekao, svoj sin će poslije još 20 godina da svira, on bi rekao, ma jok, to će on... To će njega proći. Da. To će njega proći. On sad kao stvaraju on band, nemaju pojma ni on, ni onaj njegov kolega što svira bubnjeve jadan, onaj njegov otac Ramo lupa tamo. Mislim, to je bilo njihovi mislima 100%. I zašto bi rekao zašto to na kraju nije prošlo? Da li je to bila neka ljubav na prvu gitaru? Pa nije prošlo nije zato što nisam nikad ni razmišljao o tom da bi to prestao.
Nije to bilo stvar pitanja, nisam se nikad pitao da li to ima smisla. A čekaj, koliko nakon prve gitare je bio band? Da, bio prvi band, pa onda... Ne, ali koliko nakon gitare? Je li odmah bila kao gitara? Pa da, ja sam rekao, ja ću biti basista i tačka. I dođite. Treba kupiti. I koga si dobio sljedećeg u bendu? Pa bili smo već stvoreni, sve to bilo, da, Bubnjar je već imao neki profesor iz, kako se kaže, likovna? Da, umjetna. On mu je prodao svoje bubnjeve za neku Siću. Jedan je već imao već Slovenac je već imao gitaru i pojačalo. Tako da, brzo je to poslije išlo. Ali to je bila taj, kad imaš 13-14 godina, ne, koliko imaš prve godine srednje? 14-15? 14. Da. Ti razmišljaš da li je to moguće. Samo ajmo. Je li te tata ikad poslije vidio nastupat u bendu? Jest. Je li bio iznenađen? Bio 2 puta, ali to sve u prvoj godini postojanja. Poslije kasnije nikad. Niti ga je to zanimalo. A šta ti je rekao? Kakav je bio komentar? Pa prvi put je ošao na naš drugi koncert. Na prvom nije bio. Nije bio zato što je bio u Bosni sa materom. Ne, bila neka slava, mislim da nešto tako. Ošao je na drugi koncert i to je bilo u Kudu Franceta Pršerna. Ne znam, ste ti kad bila tamo. U Trzinu? Ne, u Trnovu. A u Trnovu, da. U Kudu, što je sad centar slavonskih kultura. Tamo iza kuće od arhitekta. Tamo, da. Da. I on je prvi put došao u neki, ajmo reći, pola alternativni centar. Njemu ništa nije bilo jasno. On je drugi dan meni rekao, što se onako crni ko da meso sušite unutra. Njemu to bilo... njemu ništa nije bilo jasno. A i mi smo svirali 3 akorde, obrađivali neke Ramonse, Pistolse. To je sve zvučalo s brda s dola, ali okej. Bio je poslije jednom kasnije, bilo to vani, neđe ispred neke škole i rekao je to kao, okej, ajde, ali vidio sam da ga je ne zanima previše. A i meni to bolje, iskreno. Da se ne prepliču. Sjećam se isto jednu varijantu, života. Bilo je da smo mi imali prvi koncert, možda, van Ljubljane, to je bilo u Kranju. I ja njega nagovorim da on nas odveze u taj, to nije kakav klub, to je bio Squat, znači bivši bazen olimpijski koji je propao, tam su punkeri napravili Squat i mi smo došli kao klinci i moj otac dovezao nas tamo i on išao da vidi kao, i dan da je bio zabrinut kao šta će sad moj sin Vladimir ovdje da radi, pa nema tu ni bine, šta je ovo. Ja njemu kažem, tata, to je to, ajde sad, kao kuli, ajde, doviđenja, hvala, vidimo hvala se. Hvala za prevoz. Pa je on otišao i sam znam da je meni matera drugi dan rekla kao, če si ti sinoć svirao? Pa tamo kraj. Kaže, tata, ostavio sam Vladimira u nekoj rupi. Pa jeste, bila je rupa, ali nam je to tad bilo, to je to. Mislim, rupe su imale svoj vibe. Da. A kako je sad? Kad si zadnji put imao nastup sa bendom? U maju mjesecu, u Črnomlju, ja mislim, ili Mitlika. Miješam ta 2 gradova, su jedan kraj drugog. Šta bi rekao, kakva je razlika sad između sad i nekih prvih trenutaka nastupanja? Pa razlika je u tom što sam, znaš koliko ima razlika. Koju bi sad ispostavio. Aj sad to što sam stariji za 20 godina, to mi se ne čini neka velika razlika, već sad poslije svirke razmišlja jedan... Da si gladan. Ma kaki. Već vidim, recimo, sad poslije svirke već moramo ići kući u kompi, znači neko ne pije. Tad smo tamo mogli prespavati, otići vlakom, nije nas bilo briga. Sad ja moram sutra u 6 navečer biti na radiju na poslu, ovaj u backstage-u čita knjigu, 24. I to ste neke razlike. A razlika je to što nisam ja više najmlađi. Što sad možda sviramo s nekim bendovima koji su 20 godina ljudi mlađi od mene. A to je zanimljiv presjek nekako generacija.
Pa je presjek, ja ne mogu vjerovati da je tako brzo to sve prošlo. Znaš, kad mi neki band pitan ga, koji si ti godište? Pa mi smo tad već svirali. Znaš, ti se rodio kad smo mi već imali prvi koncert. Meni se to ne čini tako dugo. Unazad. A on mene gleda ako nekog čaču tamo, nekog oca, nešto. I zajedno pijem, ali ja sam bio isti. Razumiješ? Ja sam tad sa starijima popio pivo i to. Pa su on mene gledali kao klinca, ja njih kao, ne znam, nekog starca, malte ne, ali tako, ja sam sad na toj funkciji. Tako si došao sad, da. Napravio puni krug. Da. I to je što sad više i ne možemo to. Ono, kad sam bil mlađi, ja sam jedva čekao da budemo stariji, tad ćemo imati vremena. Ne, baš sve se okrene. Sad sve manje i manje vremena ima čovjek. A pazi, nijedan nema familiju, niko nema djecu u bendu još, ništa. Samo se umoriš malo godinama. Umoriš se, i obaveze su sasvim drugčije. Tako da... Dobro, Vladimire, hvala ti za vrijeme. A to je to. Mislim, to ne mora biti to. Možemo nastaviti. Ivana šta pita. Pa. A ako ima Ivana još neko pitanje? Ja sam prisluškivala, super ste bili. Ako Ivana osim prisluškivanja nema za dodat pitanje, ja bi ti se još jednom zahvala za vrijeme. U nešto kraćoj formi ćemo emitirati emisiju, odnosno podcast koji ste upravo čuli u našoj emisiji Sami naši na prvom programu Radio Televizije Slovenije. Samo da ga ja ne budem montirao. Ako budem na rasporedu, ja sam.